Yaman lata y bien bungkaw el kahades de un prime mover truck después perde control el chofer con su manibela pasada alas 7 en dinates aga ali parte ng buwalan. Na initial investigasyon del PNP desde Divisoria Police Station. Tabyaha para na pueblo si un tal Jovi Domingo cuando man overtake con un motorsiklo pero ya perde el control con su manibela iya man baliskat. Yun nga, yung kanina madaling araw, isang truck na yun nga, allegedly na dahil sa overspeeding, tapos bigla daw ito nag-overtake sa isang tricycle daw or habal-habal ba. Yun nga, dahil yung highway natin dahil sa maulan, madulas, nga, dahil sa overspeeding, nag-overshot siya at tumama sa mga center barriers. At yun, tumilapon, buti nga lang yung driver at may mga minor injuries lang, ligtas naman siya. Nuwa asigun ko siya pa sa Kunjovi. Después este puede salta enseguida sa paapuera del su truck antes man bangga na barrier. Uno del mga problema tamira el otoridad que no hay claro regulasyon el ciudad acerca el speed limit na highway como ali parte ng Maria Clara Lobregat Highway que permita tiene aksidente. Na mas temprano entrevista del news team con el jefe, Elea habla que necesidad el speed limit y el speed gun para kuhi ko na kilos matalyang masila mga posible killer na highway. Abiso de la autoridad con el mga motorista que pone disiplina na manejada, siendo vida el posible perde na kada igualan neglihensya. Albert Luna, Dateline Zamboanga.